फोंड्या पणजे बायपास रोडार ओल्ड गोवा व मंत्री पांडुरंग मडकयकाराचो बंगलो निकतेच इस्टाराक ताचें उद्घाटन जालां। बंगलो म्हणचे परस स्टार हॉटेलूच कशें। होच बंगलो सद्या गोंयभर चर्चा आनी वादाचो मोठो विशय जाला। एक्टिविस्ट आदोगाद आयरिशान हो इश्यू केला। ताणें ह्या बंगल्याच्या बांदकामा विशीं परवानगेची आनी ज्या जाग्यार हो बंगलो बांदला त्या जाग्याचे डॉक्युमेंट पंचायती कडेन मागिल्ले। पंचायत सांगता फायल खंय शेणली। आयरिशाच्या कोतान बंगलो 200 कोटींक तरी तेंकतलो। I had, under the Right to Information Act, sought details from the Old Goa panchayat about the approvals given to this project, and the Old Goa panchayat has orally informed me that the file has gone missing and is not traceable. So this is something very serious. This is an offence of cheating besides other offences under the IPC. I have requested the Old Goa police to immediately register my FIR and investigate it in accordance with law, because such a huge bungalow in total violation of law, because it has come in less than 50 meters from the Basilica of Bom Jesus. पुलीस कंप्लेंट जाली म्हूण अजून तरी पुलिसांनी मंत्री मडकयकार आनी बाकीच्यांचेर FIR केल्लो ना। FIR जाल्यार फुडलें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।